ассалому алайкум. имрӯз тамоми ҷаҳон дар бораи коронавирус гап мезанад ва шояд шуморо ҳам ин ба ташвиш орад ва бояд гуфт ки имрӯз суҳбати мо дар бораи ҳамин ҳодисаи номатлуб оиди ҳодисаи ё ин ки дигар хел гӯем бемории коронавирус меравад. ва ман юнусова нафисахон муродовна ҳастам, доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ҳамзамон психологи амалӣ ҳастам. маслиҳате ки ман ба шумо медиҳам аз он иборат аст ки бисёр ҳам дар ташвиш нашавед. дар навбати аввал волидайн яъне шумо бояд оромиро нигоҳ доред. дар хотир нигоҳ доред ки агар шумо маҳз падару модар ором бошед, ин оромии шумо ба фарзанди шумо мегузарад. ва боз ҳам баръакс, агар шумо ноором бошед, дар ташвиш бошед, тарсу воҳима шуморо фаро гирад, ҳамин тарсу воҳимаи шумо ба кӯдакони шумо ҳатман албатта мегузарад. ва албатта қадами дуюме ки шумо бояд кунед, ин реҷаи кории ё аниқтараш реҷаи ҳаётии худатонро дигаргун созед, яъне реҷа созед, ба нақша дароред рӯзатонро ва ин нақшаро шумо калонсолон бояд тартиб диҳед ва вобаста ба сину соли фарзандатон ин реҷаро шумо бояд ташкил кунед, вобаста ба ҳаёти оилавиятон, ба муносибатҳои оилавиятон. барои чӣ муносибатҳои оилавӣ? барои он ки дар оилаҳои мо тоҷикон кӯдакони калонсол ҳастанд, кӯдакони хурдсоле ҳастанд ки кӯдакони нисбатан калонсол нигоҳубини кӯдакони хурдсолро мекунанд. бинобар он дар реҷае ки шумо ташкил мекунед, албатта ҳамин чизҳо ҳам бояд ҷойгир шаванд ва реҷаи шумо бояд устувор ва мустаҳкам бошад, то ки кӯдакони шумо донанд ки агар шумо соати пагоҳи рӯзиро тасаввур кардем аз соати 10 ё аз соати 11 шумо кӯдаки шумо бояд бо таҳсил фаро гирифта шавад, бояд китоб хонад, бояд дарс тайёр кунад, ҳатман ҳар рӯз шумо бояд назорат кунед ки кӯдаки шумо ҳамин соат, ҳамин маврид то соати 2 тасаввур карде вобаста ба сину сол бояд бо таҳсил машғул шавад. ва албатта фаромӯш накунед ки кӯдаки шумо бояд вақти холӣ ҳам барои бозӣ дошта бошад ва вақти холигиро боз ҳам вобаста ба сину соли кӯдакатон шумо муқаррар намоед ва кадом шакли бозӣ истифода бурда мешавад, дар куҷо истифода бурда мешавад, шумо бояд инро ҳам назорат кунед. баъзан шумо мушоҳида мекунед ки фарзанди шумо ниҳоят дар ташвиш аст аз вазъияте ки имрӯз дар ҷаҳон рух додааст, аз вазъияте ки дар ҷомеа қарор дорад ва бисёр аз он ки ин беморӣ манро фаро мегирад, наздикони манро фаро мегирад ё ин ки онҳо гирифтор мешавад, бисёр ҳам дар ташвиш ҳастанд. чӣ бояд кард? волидони муҳтарам, шумо бояд фаромӯш накунед ки мо нисбати ҳиссиётҳои фарзандамон, нисбати ҳиссиётҳои кӯдаконамон бояд бо эҳтиром бошем. ин чӣ маъноро дорад? ин он маъноро дорад ки ҳар як кӯдак, умуман ҳар як инсон дар ҳолати муайян қарор дорад ва метавонад ғамгин шавад, метавонад хурсанд бошад, метавонад зиқӣ кунад, метавонад мусибатро аз сар гузаронад. яъне ҳар як инсон ҳолатҳои гуногунро аз сар мегузаронад ва вақте ки кӯдаки шумо зиқӣ мекунад, ғамгиниро дар чеҳраи кӯдакатон шумо мушоҳида мекунед, шумо бисёр дар ташвиш нашавед. аз ин шумо дар навбати аввал бояд бо кӯдакатон суҳбат кунед ва аз ӯ муайян кунед ки чаро вай ғамгин аст, барои чӣ ғамгин аст ва фаҳмонед ки
تو حقوق غمگین شدن داره. البته تو در تشویش هستی از این حالت. من تو رو میفهمم که این یک حادثه بسیار هم جدی هست و البته تو غمگین میشوی. وابسته به سن سال کودکتان شما با آنها فهمانید که ویروس چیست، ویروس چقدر گذرانده می شود، عموما چگونه خصوصیت ها دارد و کودکان شما باور کنید. کودکان امروزه، رشد کودکان امروزه در سطح بلند قرار دارد و کودکان ما بسیار هم معلومات های زیادی دارند که بعضا ما رو به تعجب میگذارند. اما بعضا این اطلاعاتی که آنها قبول میکنند شاید نادرست باشد. چه باید کرد در این حالت؟ در این وضعیت شما کوشش کنید باز هم وابسته به سن و سال که کودک شما مراجعت نمایند و اون اطلاعاتی که در واسطه های اخبار عموم هست، در اینترنت هست و در دیگر سامانه ها هست که شما میتوانید فرزندانتون را به سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان، سامانه خزینه کودکان سازمان ملل متحد و سامانه تشکیلات عمومی جهانی ایده تندرستی شناس کنید و روانه کنید که در آنجا آنها معلومات پوره و حتما معلومات درست را پیدا کرده میتوانند و شما هم میتوانید خودتان والدان محترم مراجعت کنید به این سامانه ها و معلومات درست را اوید این بیماری البته پیدا کنید. عادتا کودکان برای چی غمگینی رو از سر میگذرانند؟ برای چی حالت روحی آنها تغییر می‌یابد؟ البته وقتی که کودک در یک محیط، در یک فضای محدود قرار می‌یابد و با رفیقانش مثلا واخورده نمیتواند، از خانه بیرون برآمده نمیتواند، چخیلی که گفتم رژه روزش تغییر یافته است و به همه ما معلوم است که اکثریت فرزندان ما به مکتب برای معاشرت با همسالانشان میروند و در حالتی که کودک ما از این محروم می شود، با دوستانش، با رفیقانش واخورده نمیتواند، البته و یک حالت وزن را از سر میگذراند و والدان محترم باز هم شما احترام رو نسبت کودک افاده کنید، غمخواری مهربانی رو افاده کنید که شما وی رو میفهمید. من میفهمم که این برای تو بسیار دشوار است، من میدونم که این بسیار دشوار است، من هم میخواستم که با همکارانم دچار شوم و خورم با معاشرت درایم، لیکن یک وضعیت موقتی هست که همه ما باید رعایت کنیم و همه ما باید این رو از سر گذرانیم. یکی از توصیه هایی که ما پسیخولوگ‌ها به شما والدان محترم در وضعیت دچار شوی با بیماری کرونا ویروس داده میتوانیم این با کار مشغول شدن است و شاید شما الان که خلاصه برآوردید که از همه چیز مرکب و وزنین این حالت ناامیدی است، این حالت نامعینی هست. بنابراین وقتی که شما وضعیت خودتون رو معین کردید، رژه حیات خودتون رو ساختید، ترتیب روز رو معین کردید و میدونید که در دوام روز چی باید کرد و حالت روحی خودتون رو هم اداره کرده میتوانید، البته علاقه ترتیبات معین در عائله شما تامین مییابد و وقتی که کودکان شما با دشواری ها دچار می شود، ما با شما علاقه معلومات پیدا کردیم که شما همراه فرزندتون باشید، شما فرزندتون رو باید دانید و او را همیشه دستگیری نماید و چی باید کرد در حالتی که منابع نامعینی به وجود می آید. ما توصیه می دهیم در این وضعیت کوشش کنید که با کار مشغول شوید. یعنی همیشه آدم باید با کار مشغول شود که فکرهای ما رو از این وضعیت مرکب، از این مشکلات بیرون برآورد. شما دائما باید درباره چیزهای خوب فکر کنید.
нияти нек дошта бошед ва ҳамеша ана ҳамин ҳолати мусбати шумо, ана ҳамин муносибати неки шумо ба одамони гирду атроф ва дар навбати аввал ба аъзоёни оилаи худатон ба шумо кӯмак мерасонад. солиму тансиҳат бошед. саломат бошед. бозам.